Evo ovako, dobar dan, poštovanje. Ja sam Aleksandar Pajkanović, ja sam trenutno iz Banja Luke i danas ću govoriti o jednom projektu koji je postao nadprojekat, da to tako kažem, jer se toliko razgranao u protekle 2 godine da imamo više aspekata. Pokušat ću u jednom trenutku da uradim i praktičnu demonstraciju, nadam se da ćemo imati vremena tamo negdje u trećoj trećini ove priče. S obzirom da smo, koliko sam shvatio, iz različitih pozadina, ja ću početi malo poizdaleka, a prvo ću se predstaviti. Ovo je jedan slajd koji ću pomenuti malo kasnije, a tiče se nečega što ću posebno napomenuti, a to je značaj dijeljenja. Ali dobro, o tom potom. Dakle, prvo ću se predstaviti, pa ću onda predstaviti taj projekat. Ja sam inače doktor nauka elektrotehnike i računarstva, inženjer. Posebno volim da naglasim ovo inženjer, jer nekako čovjek kad krene u tu akademsku priču izgubi se u papirima. A to nije baš toliko ni zdravo za inženjera, iako, vjerovali ili ne, inženjeri provedu ogroman dio svog života čitajući dokumentaciju. Ili, ne daj Bože, pišući dokumentaciju. To je zaista strašno iskustvo. Tokom proteklih 10 godina radio sam na različitim inženjerskim pozicijama i to, posebno volim da istaknem, radio sam i živio u 6 država i 6 gradova. Mislim da je to veoma značajno po jednom drugom aspektu. Pomenut ću i to na kraju u kontekstu putovanja. Ono što je važno je da je ta priča Internet of Things, to jest ekspanzija elektronike, nije nešto što se dešava samo u inostranstvu, samo tamo negdje, nego je u proteklih, recimo, kod nas, pa recimo 5, ali u ovim okolnim državama, Hrvatskoj i Srbiji, u Hrvatskoj vjerojatno još malo ranije, znači možda i 10 godina veoma aktualno. I u tom smislu, veoma značajan moment je da se mi možemo baviti najmodernijim tehnologijama i razvijati moderne elektronske sisteme na jednom izuzetno visokom i ozbiljnom nivou i ovdje kod nas. To je naravno zahvaljujući internetu i toj globalizaciji. U posljednje vrijeme, znači posljednje što sam dodao u svojoj biografiji je ovaj razvoj proizvoda u skladu sa Lean Startup metodologijom. To je nešto što je me ove godine onako zateklo, ali evo i to ćemo pomenuti kad dođe do odle. I još prije nego što krenemo na praktični dio, odnosno na tehnički dio ove prezentacije, samo bih želio da istaknem značaj čitanja, putovanja, umrežavanja, upoznavanja i dijeljenja. I kad kažem dijeljenja, mislim na slobodno znanje, da tako jednim izrazom obuhvatim i slobodni softver i slobodni hardver, što je u suštini tema ove inovacije, ovog projekta o kojem pričam. Kad kažem slobodno znanje, mislim dakle na sve te materijale koji koji su dostupni, koji su objavljeni, koje svako može slobodno da preuzima, koristi, mijenja, unapređuje, dalje dijeli, ali na takav način da naravno nikad ne zaboravi da navede originalni izvor. A u tom kontekstu je upravo ovaj slajd koji sam rekao prvi, dakle ova prezentacija je dostupna za korištenje. Sad, kao što rekao, pošto smo sa različitih krajeva priče, ja bih samo kratko se osvrnuo na ovaj tehnički dio razvoja elektronskih sistema, čisto zato da bismo mogli da se upoznamo sa terminologijom i da bi vam bile jasnije dalje stvari koje budem govorio. Dakle, svi ste sigurno upoznati sa softverima, znači koje god struke da ste, bilo srednjoškolac, student, bilo da ste već zaposleni, znači softvere koristite, jednostavno danas se ne može bez toga.
Tako da tu vjerojatno ste i kroz školu prošli neku priču o nekom pisanju softvera, učili ste neki programski jezik negdje, bar u srednjoj školi, bar Pascal, bar C. Pa tako znate da je za pisanje softvera potreban računar i to je to u suštini. Kad imate računar, vi već možete da uđete u posao. Naravno, to nije ni malo jednostavna priča. Biti softverski inženjer ima svoje čari i svoje izazove. Naravno, ima i svoje nagrade. Sad, hardware također mi možemo da simuliramo, ali hardware bez testa uživo, bez spajanja elektronike, dakle bez nečeg što liči na ovako jedan ovdje lijep haos koji nastane kad se ovako pospajaju komponente. U tom smislu, znači bez toga ne možemo da smatramo da je nešto testirano, provjereno i tako dalje. I onda možemo taj rad na hardwareu da podijelimo u nekoliko faza. Izbor komponenata, to je bila ovaj prvi moment, pa onda možemo da kažemo da imamo i izradu ovih štampanih ploča. To bi bile ove zelene ovdje pločice, to su štampane ploče. Sigurno ste nekad kao dijete otvorili neki svoj autić, neku svoju igračku, daljinski, bilo šta i vidjeli ovako nešto. Pa to se zove štampana ploča, engleski izraz je printed circuit board, PCB. I na kraju imamo ovaj moment kućišta, gdje se pravi ta kutija, odnosno kućište. Ako držite daljinski u ruci, sigurno ne želite da držite nešto ovako, nego imate fino ergonomsko kućište. I ono što se u stvari desilo u ovom nekom periodu, dakle, imali smo, odnosno još uvijek gledamo to, uspjeh malih razvojnih okruženja i ekspanziju elektronike i u stvari to možemo da više nazovemo u stvari taj neki makers pokret koji se pojavio. Zahvaljujući malim prodavnicama elektronike, dakle na malo, zahvaljujući mašinama koje mogu da rade male serije i zahvaljujući 3D štampačima, mi u suštini sa nekim minimalnim ulaganjem možemo faktički u kući da napravimo jedno proizvodno postrojenje, a čak i ako nećemo da se vakćemo sa tim mašinama za proizvodnju, bilo 3D štampačom, bilo jednom CNC mašinom koja je pravo ovakve ploče, sve to može da se vrlo lako outsourcuje. Dakle, ostaje nam u suštini da radimo na ideji kroz software, odnosno hardware. I upravo taj moment, taj razdvoj, to razdvajanje različitih tehnologija međusobno jedne od druge je dovelo do uspjeha malih razvojnih okruženja i ekspanzije elektronike. I zato jedan od razloga što imamo takvu ekspanziju je upravo kako bi to nazvao, ovaj pojam Internet of Things, to je sad već počelo da iskače iz ormara, bukvalno gdje god zavirite, tako nešto se pojavi. Naravno, tome su zahvalne i neke daleko naprednije tehnologije, tipa 3G, 4G, 5G, čime vas već sve plaše da prenosi ovo ili ono. Važno je da ipak znamo da se pojedinac, znači to je ovako jedna spoznaja koja je došla u drugoj deceniji 21. vijeka, a to je da se pojedinac, zahvaljujući svim ovim nivoima, može uhvatiti u koštac sa ozbiljnim firmama samo ako ima dobru ideju. Dakle, bukvalno vraćamo se u kontekstu poslovanja, vraćamo se neko vrijeme od prije, 40 godina, 50, kada su velike firme poput Microsofta, Googlea, ja mislim čak i Apple, počinjali u garaži. I sad bukvalno, znači, možete u garaži da koristići razne tehnologije, softverske i hardverske, dođete do zaista sveobuhvatnih rješenja. Sva ta rješenja su u stvari digitalna elektronika, se generalno zove ugrađeni sistemi. To je interesantan svijet na granici između hardvera i softvera. Još se kod nas kaže računarska elektronika, inženjering, mehatronika, robotika itd. Arduino je sjajan prvi korak na tom putu. I
Naravno ima ih još, tih razvojnih okruženja, Raspberry Pi, BeagleBone, ESP, posebno je važno istaći ovu uspješnu priču iz Beograda, Mikroelektronika se zove, oni su zaista otkinuli jedan ogroman komad tog tržišta i stvarno dobro posluju. Dakle, svijet je digitalan, na svakim danom sve više postaje i cloud-based. I to je u stvari dozvoljeno, to je u stvari omogućeno našom ljudskom sposobnošću apstrakcije i enkapsulacije. To su sad ovako malo pojmovi zagonetni, ali evo pokušat ću da objasnim na jednom svakodnevnom primjeru. Dakle, da bismo vozili automobil, nije neophodno da napravimo sopstveni motor sa unutrašnjim sagorijevanjem. Znači, upravo takav jedan koncept enkapsulacije i apstrakcije se primjenjuje i kod ovakvih sistema. Dakle, mi uzmemo hardverski sistem i pišemo neki kod za njega, kao na primjer za Arduino. I u suštini ideja nije da mi sad razumijemo svaki aspekt tog sistema, nego je ideja da koristimo postojeće stvari. Dakle, nije čak potrebno da budemo u stanju da održavamo ili popravljamo lično taj motor. Dovoljno je znači samo da pritisnemo papučicu, pogotovo ako vozite automatik i idete naprijed. To je to. Znači malo promijenite onu polugu i sad idete unazad. Uopšte nema potrebe niti da vas zanima kako takav motor radi. Za neke bi to čak bilo i opasno. Upravo ti principi su nam omogućili da svjedočimo ovakvim dešavanjima, da je Arduino znači postao opšte prisutan. U tom smislu, iako svijet jeste digitalni, sve je više cloud-based, ne treba da zaboravimo da čovjek je analogan. Što to znači analogno? Pa evo ovaj glas koji ide od mene i stiže do vas je u stvari analogni signal. Dakle, ljudski prijemnici, da to tako kažem, oči, uši, nos, to je sve analogno. Dakle, mi ne bismo bili, kad bismo vidjeli gole informacije kojima računar barata, ne bismo bili u stanju da ih razumijemo. Niti bi računar mogao da razumije ovaj naš govor i da vam ga tamo od mene do vas prenese, da u ovom računaru nema mikrofon, a da s vaše strane nemate zvučnik ili slušalice, kao Mesih maloprije. U tome je razlika između digitalnih i analognih sistema. Znači, računari su digitalni sistemi, binarni, takozvani, a naš zvuk, naš govor, naš muzika, svjetlost, dakle, sve ono što ljudi mogu da osjete je analog. Takva je priroda stvari, takvi smo. I tu ne može ništa ni da se učini, vjerujte. Bar u neko dogledno vrijeme dok ne počnemo da gajimo rezervne dijela. Pa stvorimo neki Skynet ili nešto slično. Zadržimo se na planeti Zemlji i u trenutnom vremenu. Dakle, tu je meni sjevnula, da kažem, ideja. Generalno, ljudi su zainteresovani za digitalno i kad kažete analogno, to čak i onima koji to poznaju zvuči tako 80. 20. vijeka. To je tako zastarelo, to je nepotrebno, to je prevaziđeno, tako dalje. Međutim, zaboravljamo da se signali koji se prenose kroz vazduh, dakle sva bežična veza koja postoji, vjerujem da mnogi od vas koriste telefon da bi ovo gledali ili možda računar ili opet wireless vezu, to i dalje znači da vi koristite analogne signale. Pazite, bežični prijenos signala je uvijek analog. U suštini, nosilac je analog. Kao i radio, FM, AM i tako. Postoje naravno digitalne modulacije i tako dalje, ali u suštini iz antene, iz predajnika izlazi taj nosilac koji prenosi analognu često. Dakle, neophodni su nam analogni inženjeri da bismo imali telefon, zato što je potrebno da imate zvučnik, zato što je potrebno da imate mikrofon, zato što je potrebno da imate Wi-Fi, Bluetooth, NFC, near field, za plaćanje, za prenos informacija i tako. Moja ideja je bila da pokušam da stvorim, u stvari kako sam došao na ideju?
Ja predajem elektroniku na neko više predmeta iz oblasti elektronike na Elektrotehničkom fakultetu u Banja Luci i htio sam da počnem da koristim razvojno okruženje tokom izučavanja analogne elektronike. Međutim, ispostavilo se da jednostavno nemate gdje da ga kupite. Znači, National Semiconductors iz Amerike ima nešto, ali je to i stvarno je jako izuzetno je dobro, izuzetno je kvalitetno, ali je preskupo košta oko $1200 po korisniku. To je strašno, to je mnogo, za razliku od jednog Arduina koji košta 20 €. I zato vidimo zašto je ta digitalna elektronika toliko doživjela ekspanziju. Raspberry Pi je prodat do decembra 2019. za nekih, ako se ne varam, 7 ili 8 godina postojanja, Raspberry Pi je prodat u 30 miliona primjeraka. To je ogromna količina. I onda sam shvatio da postoji praznina u kontekstu razvojnih okruženja za analognu elektroniku, kao što su, na primjer, pojačavači, da ne nabrajam ponovo, zvučnici, mikrofoni. I u suštini, nanoploče su upravo jedno takvo razvojno okruženje. Nanoluka je naziv opštih projekta, a nanoploče je jedan od tih, kažem, jedan od razvojnih puteva i nanoploče su u stvari se sastoje od 4 onakve štampane ploče koje su otkrivene za sad u ovoj prvoj nekoj iteraciji i predstavljaju sredstvo za učenje analogne elektronike. Ali na takav način da primjenjujući po ugledu na Arduino i Raspberry Pi, primjenjujući principe apstrakcije i enkapsulacije, dakle, da bi čovjek koristio nanoploče i da bi učio o ovim analognim sistemima, nije neophodno da razumije svaki aspekt. Može jednostavno da uzme, da spoji, da koristi i da posmatra ulaz, izlaz, kako se oni odnose i koja je da odmah primijeti, da vidi suštinu. Ja ću vam sad kratko pokazati kako to izgleda, pa ćemo onda nastaviti priču, samo da upalim svjetlo sekundu. Jel mogu ja da uključim kameru ovdje? Ja mislim da morate, Aleksandra, samo da stop share, pretpostavljam. Start video. Evo, može. Evo. Pa evo, znači ovo je, evo ako vidite, ja mislim, ok. Sjelica ne smeta da ja mogu da... Da li vidite sada? Da? Ja vidim, samo mi je u tom malom prozoru, pošto je fokus na prezentaciji. Pa možda da stop share, pa da bude na vašem ekranu, ali evo vidite ovo. Ovako. Aha, dobro. Jel se sad vidi? To je to, samo za učesnike, ako žele više da vide, samo trebaju speaker view staviti. Eto, to je to. Znači ovo je ta, da kažem, nanoploča, a ovo bi bio taj, da kažem, Arduino koji je bukvalno maltene zavladao svijetom u kontekstu elektronike. I danas kad se čovjek kaže da se bavi elektronikom, u najvećem broju slučajeva misli na ovako nešto ili recimo ovo je Raspberry Pi. I u suštini ja sam se vodio idejom da bi bilo interesantno principe analogne elektronike enkapsulirati, zatvoriti, zapakovati, da to tako kažem, u nešto što je ovako opipljivo, što možete da uzmete u ruku. 4 osnovna principa analogne elektronike, po mom ličnom tumačenju, su pojačanje. Sad one se ovako na prvu neće baš mnogo razlikovati, ali postoje određene razlike u konfiguraciji. U suštini ova druga služi da nam predstavi koncept frekvencijske karakteristike. Ovdje nam je interesantna negativna povratna sprega. I ovdje imamo
pločicu koja će nam prezentovati princip oscilovanja, jedan oscilator. Sad, ovo je prva faza, takozvani MVP, minimum value product. Vratit ću se na prezentaciju. I one su ovako još uvijek poružne i rogobatne, međutim, ono što sad želim da istaknem, sad smo već ušli u treću trećinu, pa evo konkretizujem dalje. Ono što sad želim da s početka opet pomenem, to je da sam tokom rada na ovome shvatio da tu u suštini postoji ipak potencijal. Ja sam na početku, još prije nekad 2018. godine, kad tako ljeto jesen, to, da kažem, postavio prvi neki video na YouTube i to onako nije naišlo na neki poseban odziv. Međutim, u razgovoru s ljudima, putujući tako, u to vrijeme, znači 2019. sam neki 6 mjeseci boravio u Beču, razgovarao sam s ljudima i odlazeći na njihove te neke startup evente i gdje tamo je startup zajednica veoma razvijena i svako mi preporučio ako ima priliku da obavezno malo isprati, samo ukucajte startup Vienna community ili tako nešto, vidjet ćete svašta interesantno i vjerujem da se sad dosta događaja može pratiti online. Shvatio sam da tu u suštini postoji potencijal da to bude stvarno jedna inovacija sa strane da se ponudi korisnicima, ali da i dalje zadrži slobodu. Dakle, ovo je slobodni hardware u smislu da su nacrti nisu tajni, znači može svako da preuzme, da radi šta god hoće, da možete sami sebi da napravite, a ja ću uskoro do kraja novembra da ih ponudim i u prodaju. Ono što je najviše doprinijelo razvoju je takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju u Republici Srpskoj. Prijavio sam se za to, prijavili smo se, tako kažem, za to takmičenje počelo je u aprilu i tokom ovih prethodnih 6 mjeseci to je bio jedan ovako vrlo interesantan put, moram da priznam. Najznačajnije od svega toga istakao bi 2 knjige koje su mi stvarno potpuno promijenile pogled na svijet. To je, knjiga se zove Lean Startup, Eric Ries je pisac i Nicholas Taleb, Black Swan ili Crni labud. Znači, te 2 knjige su vrlo, na jedan potpuno novi način prikazale razvoj proizvoda. Ja sam na početku ukratko ispričao kako se razvija elektronski sistem. Međutim, i zato sam dodao na kraj svoje biografije razvoj proizvoda po Lean Startup principu. Lean je teško prevesti, to je u suštini, mogli bi da kažemo, vitko ili mršavo ili ne znam kako to sad. U suštini poenta priče je da na prilagodljiv način razvijamo proizvod. A to se radi u suštini tako što se sprovode eksperimenti. I sad, da me neko prije 2 godine pitao eksperiment sa proizvodom, ja bih vam pokazao, evo tu s druge strane ovog računara imam laboratoriju, osciloskop, generator i tako dalje, što evo možda ćemo pogledati, mada evo imam još 5 minuta, pa možda i nećemo, možda neki drugi put. Ali eksperiment u razvoju proizvoda je u stvari da svoj proizvod date korisnicima, potencijalnim korisnicima, ciljenim kupcima. Na neki bilo kakav način da se potrudite rukama i nogama kako god možete, znate i umijete da proizvod stigne do korisnika. I zahvaljujući onim putovanjima, umrežavanjima i upoznavanjima, znači pomenuo sam značaj čitanja, pomenuo sam značaj dijeljenja, konkretizovao sam to i sada značaj upoznavanja i putovanja. Dakle, ja sam uspio da organizujem eksperimente sa ovim pločama u Beogradu, u Novom Sadu. Dostavio sam ih još u Niš, u Bijelo Polje, u Istočno Sarajevo, znači na 6, ako sam dobro nabrojao, 6 lokacija, Banja Luka, da, to je 6. Na 6 lokacija. I uspio sam da uradim eksperimente sa studentima u Novom Sadu, znači uspjeli su studenti u Novom Sadu i u Beogradu da urade eksperimente. Ja sam dobio ogroman spisak potencijalnih unapređenja. Dakle, kao Steve Jobs, ja mislim da njega citiram, kaže, dužnost kupca nije dužnost kupca da zna šta hoće,
nego je kvaka u tome da mi na neki način prilagodimo to što imamo onome što je kupcu potrebno. I ono što je uslijedilo, jedan ludi razvoj, je da su ljudi i u Novom Sadu i u Beogradu, pa i ovdje u Banja Luci, prepoznali značaj nanoploča u smislu da uslijed ove opšte situacije sa korona pandemijom, mi sad imamo problem u srednjim školama tehničkim i na fakultetima tehničkim, ne mogu da se rade laboratorijske vježbe u laboratorijama. Nastava se održava tako i tako, online, možete da spakujete ljude sa distancom u učionicu, međutim, da bi se radilo u laboratoriji imamo problem. Treba da se primaknemo jednim drugima, da pipnemo rukom, da pokažemo prstom, da koristimo isti instrument i tako dalje. I to je jako teško izvoditi. I onda, ono što sad trenutno razvijam, znači radim paralelno da implementiram unapređenja, ideje za unapređenje nanoploča, ali ono što sad paralelno razvijam je u stvari jedan hardversko-softverski modul koji će u potpunosti eliminisati potrebu za mjernim uređajima u jednom vrlo jednostavnom smislu na niskim učestanostima. Tako da će student, nastavnik, škola, fakultet, učenik moći da kupe nanoploče i kupe taj hardverski softverski modul i sve svoju laboratorijsku vježbu uz naravno mentorisanje i vođenje online moći će da uradi kod kuće. Pritom imajte u vidu da su uređaji potrebni za jedno takvo mjerenje u laboratoriju za elektroniku najjeftiniji reda veličine 1.500 maraka, a ovaj komplet zajedno sa nanopločama, dakle ono što se mjeri i na čemu se uči, ali i taj hardversko-softverski modul za mjerenja koji će prikazati te signale, znači taj komplet će koštati oko 100 maraka. Tako da sa 1.500 maraka silazimo na 100 maraka za potrebe učenika i studenta, naravno nije primjenjivo za profesionalce. I evo, to bih rekao kao zaključak i evo sad već da privodim kraju, samo da pokažem dva posljednja slajda. Dakle, važno je komunicirati, znači moj najveći problem i najviše vremena u kontekstu razvoja ovog proizvoda sam izgubio zato što sam ja mislio da znam šta je ljudima potrebno. A u razgovoru s ljudima, jer ja sam planirao kako ću ovo plasirati za učenje, ja sam mislio da će primarni plasman biti za učenje konkretnih sistema, a ispostavilo se da u kontekstu ove korona pandemije primarni plasman može da bude upravo u nastavi, kako za pojedinca, tako za kolektiv. Na kraju još samo da navedem neke svoje doprinose zajednici kao značaj dijeljenja. Dakle, evo ovdje su prezentacije i linkovi ka uvod u programski jezik, C, Python, Linux, znači ovo su sve snimljena predavanja, možete ih naći na YouTube-u. 1000 za budućnost je projekat Vlade Republike Srpske, tu sam predstavio Pi računar, održao nekoliko uvodnih predavanja, lično sam napravio, vodim i emitujem na svom YouTube kanalu seriju 3 minuta elektronike kao uvod u hardware, objavio sam besplatno dostupnu knjigu LT Spice u softveru, objavio sam seriju o nanopločama na YouTube kanalu, sad sve ovo je linkovano, ali u suštini ukratko, evo, ova dva linka je dovoljno i ova dva linka će vas voditi na sve. github.com nanoluka, youtube.com nanoluka. Na kraju neke druge reference, samo kratko da pomenem, učinionica je projekat Elektrotehničkog fakulteta u Banja Luci gdje se srednjoškolcima predstavlja ono što se radi na fakultetu u jednom manjem obimu kao mogućnost da se zainteresuju ljudi za inženjerstvo. Coursera i edX su američki, engleski, dakle svjetski univerziteti objavljuju svoja predavanja na ovim sajtovima. Pogledajte i naravno koristite Google. Mersiha, mislim da sam uskočio u 30 minuta, zahvaljujem se svima na pažnji, ako ima neki pitanja, evo ja sam tu i vrlo rado ću podijeliti prezentaciju ako neko želi da vidi.